samostojnih Andrićevih mladostnih novel, daljših ali krajših, dejansko pa tudi kot roman. Mislim, da bralec ne bo razočaran, da bi rekel, aha, zdaj imam tukaj roman, ki se fino začne, potem pa nima nekega konca. Ne? Knjiga ni in naj tudi ne bo, je ena bolj izdelanih knjig, pripovedi, ki sem jih brala v tem smislu, kako premišljeno je izbrana tehnika pripovedi, kako se razvijajo motivi, kako je zakrito, namenoma zakrito, kaj naj bi knjiga osvetlila, zato da potem pripelje do posebnega suspenza na koncu, kjer zadnji stavek ali zadnji del pripovedi lahko popolnoma obrne naše razmišljanje, osvetli stvari z popolnoma drugega zornega kota. Skratka, skoraj da napeto branje in izjemno strog, na nek način tudi skop besedni zaklad. Tako pomemben je namreč ritem in sama kompozicija stavkov, ni naključja. Celo vejice, kot je rekel eden od recenzentov te knjige v madžarščini, so premišljene, da skoraj da slišiš med branjem, da udarja metronom, da metronom daje tempo. Naša pisateljica. Ήρωας του βιβλίου μου, του Μάρτης Δημοθεός, είναι ένας πενηντάρης που ζει στην Αθήνα λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και λέγεται Χρυσοβαλάντης. Glavni junak te knjige, Bog mi je priča, je gospod, ki ima okrog 50 let, živi v Atenah in zadeva se začne dogajati malo pred olimpijskimi igrami. Μιλάει σε πρώτο πρόσωπο και αναφέρεται σε όλα αυτά που έχει τραβήξει από τους εργοδότες του, από τις γυναίκες, από τους παπάδες με τους οποίους είχε σχέση, γιατί είναι άνθρωπος της Εκκλησίας και από την οικογένειά του. Roman je napisan v prvi osebi, glavni junak ali antijunak, govori o mukah, ki jih preživlja in ki jih je preživel z delodajalci, s svojimi družinskimi člani, pa tudi s predstavniki cerkve, kajti gre za bogoječega, vernega človeka. Skratka, gre za prikaz njegovih muk in težav, ki jih ni malo. Αλλά αν και τα περισσότερα από αυτά που περιγράφονται είναι δυσάρεστα, τα λέει με πολύ χιούμορ, πολύ αυτοσαρκασμό και ο αναγνώστης όταν τα διαβάζει γελάει. In čeprav je večina tega, o čemer beremo v knjigi, zelo grenkega, gre za zelo težke stvari, glavni junak pripoveduje z veliko dozo humorja, z veliko dozo avtosarkazma, tako da bralec, ko bere to knjigo, kljub vsebini, ki ni prijetna in ni vesela, uživa oziroma se lahko večkrat zelo nasmeje. Το βιβλίο του Μάρτης Δημοθεός έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και αυτό που έχω να πω με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι η έκδοση η σλοβενική της που έκανε η Μπελετρίνα είναι από τις πιο όμορφες που έχουν βγει. Moja knjiga je bila prevedena v 10 jezikov, tudi v slovenščino, prevedla jo je Lara Unuk. No, in ta knjiga je, vsaj po zunanjem videzu, je zagotovo najlepša. Και ελπίζω οι Σλοβαίνοι αναγνώστες να το αγαπήσουν όπως το αγάπησαν και οι Έλληνες και οι υπόλοιποι αναγνώστες των άλλων χωρών. In upam, da bodo slovenski bralci to knjigo vzljubili tako kot so jo bralci drugih dežel, v katerih jezika je bila prevedena. Da je Celan skoraj gotovo največji pesnik
evropski pesnik po letu 1945. Srednje mesto postavlja človeka in ta Ricardo Reis, ki je heteronim, ki ni cela oseba, si mora še prislužiti to svojo človeško eksistenco. There have been moments that I was almost seduced to type a sentence as it is now. But I thought, no, that's up to you as a reader. You will be amazed to see how alike it is, how terribly similar the 11th century was with the 21st.